Na leso ni wili kibekenda sambaleta na beba bo iba yalo luta kendo na tui ndo na mata ni tu. Yago ese kaya ni katin katolu ni tui chuta. Na beba bo iba yalo ya vuni non rau beba salataki na parofita rau tokaboli na ngauno ya wa ise abate ki maika. Spiritual renewal is not only an individual matter, it is also corporate to God's people. Corporate renewal happens when God's Spirit moves on within a group of His people, often on many groups in the same region at the same time, bringing in a new awareness of God's holiness, also of our own sinfulness, and of God's abundant grace. Spiritual renewal results in God's people confessing and forsaking of sin, of an increase in the conversion of sinners, and of great joy to the Lord. In our text tonight, we learn of King Ezekiah's spiritual renewal and revival. We see a pattern throughout the text that his spiritual renewal comes through 3 steps, namely commitment, secondly cleansing, and express itself in celebration. We see Hezekiah's commitment to the Lord in verse 1 to 11, the cleansing of the priests and the temple of the Lord in verse 12 and 24, and the celebration of God's people in worship in verse 25 through 36. Matay sa kanila kasama, na beba kabo ibakayalo, ado ninda dambori kenda, kamusuki kenda, na tamataluto sila tamata pambauta, wana kalu. Adambeta na itutu, wakatuyo Ezekiah, ni senga yambaki ruasang bulkalima. Ya sabi ya vitu se, wadadatoka na yambaki, ya sata puke bulmiki na turanga tamana, o yasi. Nangauna ni velu takine yasi, na tamay Ezekiah, edabuti medha. Edabuti lang Ezekiah me tuida. Enabuko ni nona beauty choba, kadhuba kinakalou matakau. Asema bewe kani gina mata ni tulebu wa Syria, lai dhuba gina non rakalou ka kauta maikia, endua na kalou matakau. Memai vaya tikora en na palisoro lewe Jerusalemi. Ebu kidira nambete kay nalibay, karando vengarabi en na palisoro lewe Jerusalemi. Merasam bete ni kalou matakau. Eado ni bagay adora kapadang bora talangawaya sinalubena. Merai soro be moloke na matakau, kalau matakau ni Syria. E angarabi peali, kena be matagali kalau matakau lalai, ka dhuru tagi mai na banua. Kaya merai samunindawa, na non na leo ni banua. E kane na ikau ni lesoni ni, karuni bengau na wasero sangabul kawalu, sa tui ciuta ko easi, asa lewu na nona i balabalada, arasa lewe bunga na nona medha. Ndo kila ninda ururu na banua, ni binaga na biliutaki, senga niado na iwalu, senga niado na dhaya na banua. Sa tumbugi langi na lewu ni dha, ado Jerusalemi, na biliutaki dha ne easi. Sanga idun rubi easi ko choba, kabagabuna na nonra bagadimbi balu na be matanitu, na nonra bukin ruan-rua, merbarusai ciuta. Werna itomi, werna Filistia, orto na be okani ma Israeli, ma Iraki. Angay mga wasibi na matay balu ganga, matay balu rerbaki, ko Assyria. Lagi ado me malu-malu mo katawi mate ko easi, kamate, kilay tu okoya, watake nandua se ruatale na tui ciuta, rausenga ni baube butuni, rausenga ni bugile sutale buwana kalu, medha banon romati. Ongori na itu wagi ni banua, enangauna dhambete kina na itutu waga tui ko Ezekiah. Sarai da Ezekiah na dhale bwe waga buna wa yasi na tamana. Sarai da talangani sabaru kambai ciuta ko tui Assyria,
kina nona matai walu o tamera. Ni sarai wa politikoya sata songo na ya sa taudoko kasarai dangana non rabalengai ana rawani rabaru sai bandua na leuni banua. Etale inda wawili kana leso ni wili kibekenda senda wawili kama matelalai na wasini bola rosa bukadiwa ni karua ni bola vingauna e senga bandua ni abalati na lo yesekaya sande na lo mana ni salanduan duanga membula kina na banua sai kwa medrumo chiuta na vei baka boi bakayalo mera lesu tale be choba na kalo ni lebunga sata umanda sarangano na musuki kwa na tui o esekaya buana kalo sabaka tusa ka vebu tunita na nona bala da ka baki nei bala da ni tamana ke irabata kaya ervelu takina ngona oya sanga isoli kwa lesu buana kalo yo buana kalo lebu choba pasa senga ni karabitiko ena korole wo Jerusalemi wambimbi na kena valisoro bata sa songota tuna kena mata oeasi na tamai set esekaya dina ni tua politiko ana be lenga kena mate ye senga ni ngole tani na lona sangu tigo tao esekaya ena rerebagi ni mata ni tuleu o Asiria kwa sa raivi chobanga ni sa ndambe ngavi chobana mata yesekaya sa raim basikati Asiria wakakina. Spiritual renewal comes through commitment to the Lord. 2 Chronicles chapter 29 verse 1 through 11. King Hezekiah's father Ahaz was a wicked and evil king, according to the annals of the kings of Israel and Judah. He introduced idol worship. He closed the door of the temple in Jerusalem and stopped the people from worshiping Yahweh, Jehovah, the God of Israel. King Ahaz conducted sacrifices to Baal and the small gods of other nations. He sacrificed his sons to Molech, the god from Damascus. Because of his turning away from the Lord, the only true God of Israel, the Lord stirred up enemies from all sides, the Edomites, the Philistines, the Israelites, and the worst and most threatening of them all was Assyria, that mighty nation with its huge army. The Assyrian army was known for its brutality. This was the state of Judah. This was Judah when Ezekiel came to the throne at the age of 25. In light of this desperate historical setting, the words of verse 3 take on heightened significance. It says, in the first year of his reign, in the first month, he opened the doors of the house of the Lord and repaired them. Hezekiah nioti vidavata na mbaki. Then he calls the priests and the Levites and commanded them to consecrate themselves. First, the priests and the Levites themselves. Second, the Lord's house. He shares with them what it was in his heart, namely to make a covenant, a lasting covenant with the Lord. Hezekiah's first priority in the face of a national crisis was to call the church and the nation and their leaders back to the proper commitment of God, which the people of God, the Israelites, were well known of. A commitment to God is the most pressing need in a time of crisis. When you face a crisis, the natural human response is to focus on the crisis. If you respond
is to focus. If you are faced with a health problem, the first thing to do is to get medical attention. If you lose a job, your first priority is to focus on finding another job. And if your marriage is in trouble, focus on your marriage. And if you are a king facing a military threat, the thing to do is to strengthen your army. But this was not the way of Hezekiah, king of Judah. His example shows us that the most pressing need in a time of need is to renew our commitment to the Lord. Only after we have done that are we free to seek his mind on how to deal with a pressing problem. Often the very reason God sends the problem is to get us to stop and get our priorities back in line. And once we've done that, he often deals with the problem in ways we never could have, even if we had put all our efforts into solving it. Commitment to God brings hope into the darkest of situations. Because of all the dangers that Hezekiah has faced, he could easily give up and let disasters fall on the land and the people of Judah. He could have grown very depressed and have been paralyzed into doing nothing. But instead, he committed himself to follow the Lord. He rallied the priests to reopen the temple for worship. He called the nation back to God. And as soon as God breaks into any situation, the darkness is dispelled by the light of his. The Christians to underlie our legal and political systems has been deliberately eroded by the power that be. But if we, as God's people, will commit ourselves fully to him, there is hope. If God breaks into the church and nation with his light, there is no limit to what can happen. This also applies to you personally. You are in a hopeless, discouraging situation. You've given every ounce of your efforts trying to deal with it, all to no avail. But can you conceive for a little while of any problem that is too big for God? If God breaks through into your situation, indeed, there is hope. The main thing is that we renew our commitment to God. Karua zakanika dusio koya matai menda musuki kenda menda zambori kenda menda lesu keve wanakalu. Karua zakanika menda baka saba tagi kenda ka baka tambui kenda menona taunduanga nakalu. Nei karua ni kada kabo Hezekiah na tui sai kwa na nona kadibira bata na mbete na libai kawasea veir na lomana ni sangan reba me bela lati wo tale ke na kalo me vale sui Israeli se me vale sui Juda me vale sui Jerusalem itale ena nona vese matingangata ke na kalo me baka na ke ni tibu we tevita na tui asa ka veir na mbete ke na libai do ba saba tagi kem do endai do ba saba taga na bali choba ni kalon nom do ngase ka kauta tani na kandu likede na dukan likede mana kana tiki na tambu lebu beira na mbete na liba yongo era sa
lagi ba ngai ratu ena tuba ni ba dambo isor ni kalutani ena lewani tui oeasi na tamai eskaya ni sa lebu nandukan dukali na banua ersan dukan dukali talanga nambete kay na livai sa baba kuna dha kay nanduka na lotu kay na banua karsa kadhibi na tamata ni kalo meteu usar nga beira na beba sabataki sabakakina na lotu ge na banua ke boka sa teru mai loma e dhake na baga bubu wai sana bubu sombu talenga ki loma ni udi wai e ruana ka baga rote kino yasikai ya beira na mbete ke na livai do baga sabataki ke mundo do baga sabataki ke mundo mandai liu oti do ngai baga sabataka na balisoro me liu saramanda wikenda nanga silotu wikenda na italatala, wikenda na ibatawa, wikenda na turara liu, wikenda na beliu ni songsongo, wikenda na beliu ni be matasinga. Menda ia na batu tusa, kabaki na nonda be butu ni tana nonda balbalai na be singa, kanda enayanga mendanda tuban dua na sona ngauna kabata ronga wagai be tigo na nong kumbula au bandon roya tigo li na rokovi kena raidi dake ni kalau lebu go choba se ui bata tao tigo ni nonda raidi koya koira au ngaravira na beba sabata ki metege bu wekendaru na tamata na imbulim duan ni kalau e bala ia na tamata talenga e imbulim duan ni kalau e rauni veisau kasema lesu wana kalau kasema lesu wana kalau ni yoti na nona va sabata ki kwaya e na botu tusa kena be butuni sa lebu na dage na mate sa tua na nonda banua waki na nonda lotu endai ko ese kaya endusia ni salanga me pambulai kina na banua kena lotu sai kwa mera siro garasoro ko ira na mbete kina livai o ira na liuli ni lotu o ira kede nangasi ni lotu o kenda kede nda bai tabi tai kenda ena bei tutu ena bei tabi ba lotu menda ba sama tai kenda menda ba sama ta na bale ni kalo lebu be kenda rasangole tani lebu na nonda baba koso rasangole tani mai na nonda lotu chisu Kristo endalewena minda senga ni matata na mbete kena livai lebu rasa rerba na bali lotu baleta na ibara nonda mbula kenda ndatigo na loma ni lotu sale tugu ni waindo na marama baula mai mo mai lotu e kana marama ya na dava na kena ndui nungu tigongo tumba ke rotu na tigongo mai loma rotu na tigongo mai loma ngori lebu na vale lebu na be bagdadani lebu na rong ni be mba na be indusi kabaki na bayang taki ba vitalia ni bika etu na loma ni lotu sa lebu na nonda bosa ke na itobo na vale ni kalo sa senga di saba so na nonda lewa sa senga ni lewa vinaka dau baka bunga mesan dundu kali na lotu e ango sabai Kristo enda sale ban dundu kali tanga o kenda ndalai tigo boli enda loma ni lotu na bata zango quando na kau marau kau wabna vinaka tigo kina na beisa ni to so unda sala ko kinango lebu na badal kai ado tigo na butura rango na non rabatu lewa da so na turang ni lewa dau bararawa takira na lew ni ser na ngona ndo mai takina na langa ser sarau tame sa vengo na BCCV merkota lige kadib na turan lewa baten da tamata kede chunga ke ngendo televisi BCCV adake me saratu kiri sarana ngilus me lomalang mertu mai turan lewa
Spiritual renewal comes through cleansing. King Hezekiah commanded the priests and the Levites to consecrate themselves first, then purify the house of the Lord. The first house to be cleansed is the heart. Consecration must begin within the church. To those of us who are leading in various positions and posts within the church, all church officials, and all those running the affairs of the church. Spiritual renewal begins from the hearts of the individuals, like King Hezekiah, then the church, like to the priests and the Levites, then the land and its people. There is so much evil, disobedience, social ills, and deaths of innocent people in the country today. Our society is sick. Setting up of big industries cannot solve it. Neither trade nor the economy. The solution to a problem rests in the right state of our hearts. One evangelist once said, the heart of the problem is the problem of man's heart. We can no longer pretend that there is no problem. The problem is so huge that has blinded our eyes. It took the priests and the Levites 16 days, 8 days for cleansing themselves, then another 8 days for purifying the house of the Lord. Duka ba na pale ni kalu ni kamati. Kamati na simende, kamati na kau, kamati na kawa. Sala duka na pale ni kalu na bika sambinia kinoyas. Kawali udhikina na kalu matakau. Bimatanggali yau. Rerebaki may nabibanuan duin-dui. Salagi bararabi bulikina. The nation is longing to free itself from the burden of sin and its consequences. Yes, spiritual renewal starts with commitment and continues with cleansing. Romans 12:1. Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true worship. Doka ko ni bata ni kemdo gi bura-bura. Do sa ti ko no lot ndo ko tali bai bugi te kemdo me bakara bai bugi ti ko bura-bura tondo ko ni lot. Ya me baka bo inga na lo mamundo, but be transformed. Do not conform into the world, but be transformed from within. Me tebu mai loma na be baka bo I kangai lawan ni tumba. Katolu ga tsagan bakasama na be babo I bayalo enda tumbukina na marau na reki na langasere ni bagadaw. Spiritual renewal expresses itself in celebration with God's people. Celebration results from knowing your sins are forgiven. 2 Corinthians 29:27 says, when the burnt offerings began, the song to the Lord also began with the trumpets, the cymbals, the harps, the trumpets, and the singing. And nangauna sa tegi kina na badamboy sorro. Nakatale ni sa kubuda ke na kumbo boy binakasa sereng-rengu ni sorro sabsaba. Ni sa bakamay. Sa lako patatalangan na kadambote gena lalata nindo monra nandomo ni serga sandende asega tunilanga ena lomo ni vali soroya. Sa rongatale nandomo ni sere. Sa rongatale na marau.
Sa rongatale na badaw. Seriously though, the word expresses the fact that these people were not just mumbling through a religious service, looking regularly at their watches and wondering if they'd get home in time to turn on their favorite TV programs. The thousands of people who stood before Ezekiel the king sang praises with joy. So when you're here tonight, or when you sing during the week of next week, do you sing that way? Kona may langa sereli ni reki ni badaw nangaw daw tiki nang dabaka sama na BCCB sa koto nga na wini kay na lusi sa rupang bambaraw tungay ki. Ni ko may langa sere na badaw metandola na lom na lomamo. Kaulangata na sere o soliaki nando momo erong binaka. Paroro tagin dondo nga kina nakalo. And that's the way we're going to go. Ke bakao sinilang sere na alo ni marau. Ke bakao sinilang sere na alo ni reki. Na wadau ke na dhimbi. You need revival. You certainly need revival. When you realize that God has moved in your hearts, showing what Christ has done to free you from your sins, how can you mumble through a song with no joy? How can you do that? The thousands of people who gathered before Hezekiah not only were joyful in their singing, they were also reverent. We read in 2 Chronicles chapter 29 verse 30 that they bowed down and worshiped the Lord. Yes, they had a sense of awe and reverence in the presence of God. By bowing down, they showed the submission to him. Natale na totoka. Ni kena be dhurumaki na nonda sere marau na reki na babinaka kena nonda ndau dhuba sombu nda baka nomondi na leo ni lotu esale menda masu wana kalule bungo kaya na nona wasoro taltalawa kasi baka diengu alipate the Kauman Assemblies of God ni rasanda udhuba ngalu na lotu esale and the bakila sarangana kaukawa raungo meruto sofatutiko. Wani rasa lande ngai so nda salande talanga na nonda masu. Wasea na sere, wasea na masu. Na masu no mutoro mai wana kalo dhedherengo. Ko toro mai na yalo e varoroko kando kai koya. O dheve kenda na taukei. Endondo mele induritu e matani nona turanga ngai wa tamba ikele tu. Seme taratanga tu. Boleh kasar mi urawai yang doni sungguh-sungguh tu angole mai. Au salah tu kina baka vida, sabo boleh ato kami ubisau, sanggale urai dan dona kasih sutini rei bina matangu. Ni sama su kana dorobo wali utakati kona ni mambi vito saki. Dambe tunga na tu ni teveli, dambe tunga taratanga tu Jesus. Au kambe ngoro bitabali ni Yesu. Sawo ti saratal ngai kya nungu laguti wana songolo tulaleya. Kana yanga menda maroretiku. Na lotu esenga ni kanga ela ngomai vanuatani. Na lotu ronda pataunde itagangakina nindan deitigo enandina ni bosa ni kaloga nda muriati ukali taikenda tu na lotambu. Karau rabi bata tiungana i barau enda susungi kina kai soli ni kalau weekenda. Sa oda orto ma India era lau tiuna ngo bula kena sulu non ra kai kaila kena non ra pakatangi dai kanan daw ni bebalo tu tengo. Don't give us the gospel in a pot plant. Kakua ni solia mai beke mami na kosipeli
me bakanga ndo na tutu senikau quando batoka tingo na port plan sandu etania da kabamai tonga mai rongo tonga o kendo tu kakwa give us the seed of the gospel and we'll plant it on our own soil mbalembalengo ni lobo lo chisu Kristo na nona bosa ke na nona itukutuku katika bumel rumayani na be yasa ichutia kangole ani Samaria me bakana nona bosa ni ala sangole ani na taundaku me ngole ani Roma ki Europe nangona ngai lo tiu kina na bosa kina kospeli sapa insulita ke nei topo bolitira ko rakauta tiu na kospeli to sala ko Roma sala ko insulita ki Roma to sala ko Europe sa Europe sala ko insulita ki Europe alai lo Pertania sa ko insulita ki Pertania to mai to bolila Australia sa ko insulita ki Australia to mai tonga sama ni tangkatal nga mai takani sulu batonga ya do mai viti sa do mana kospeli sa tanga bibida tu mana kena sulu do bato kati ko ni sulu lotu ai tabi ni tamata lotu ai tabi ni talatala ai tabi ni batau nandau bunau me sere kana isulu me sere na isulu batonga sere na isulu ba Australia lubati tani na isulu ba Europe lubati tani na isulu ba Roma lubati tani talanga na isulu waka Jerusalem gi chutia na kena itobo mengai bonga veau ko chisu Kristo kena nona kospeli ena nongu kospeli that's my gospel as well as yours ko chisu Kristo ni mate tigo na kauvelatai e mate tigo mbaltendo na tamata loloa ili asa naivalu anungu yanu manatu sawa yanu leilai e pai mbale tigo veau senga ni vai sulu bango menga indonu veau kauvelatai seni bango nungu bosa se bugina nungu itobo ni sokalo menga indonu veau na kauvelatai e rokoviau na kalo levungo italama inaluvena me mai mate ena bukungu indona tamata leilai buletigo indona yanu leilai ena ndona viti leilai so bekenda tamata lotu ndalo mai vali lotu da kaya au seng sarni kilara indona kaya ngau rawate na lotungo sometimes people come to church and leave mumbling I didn't get anything out of it. That's not the point. The point is, did the Lord get anything out of you? Doli na kausulia lesu wana kalo. Kwani longa mai ke mamai na numati ko kalo lebungo me ba bura ni daba ke nga biko. Bondo man na kausulia lesu wana kalo lebungo me indole ni bi kabin naka ke nga sasulia biko. Did you come to draw near and offer to the Lord a joyous, reverent thank offering because of his grace shown to you through the blood of Christ? I will end where I began. Spiritual renewal or revival in our nation begins with revival in our hearts. John Wesley once said, "Give me 100 men who fear nothing but sin and desire nothing but God, and I will shake the world." If you and I want spiritual renewal, we must commit ourselves completely to the Lord. We must cleanse ourselves of all defilements of flesh and spirit and do our best to attain perfect holiness in the fear of God. We must join together in corporate celebration of God's abundant grace. And if God's Spirit moves in a mighty way in our midst, we will rejoice over what he has prepared for those who stay committed to the Lord. The glory be to God the Father, God the Son, and the Holy Spirit. Amen.
Kira mendon nonda vakasau-sau levu kina nonda bulang indo kaya na bungi kuang. Sa sure di kenda na leuri wawako so menda tuvake mendalangat na oti ni ser ni oti na serengo sa sure na turang nang ngasi levu mendo na masu kena masu ni viva kalongar taki. Salam Amuna Sarang Meminakati Konga Nanguloto Mekau Kawa Enangau Nakelena Ninangasatu Nageba Ninangasatu Naga Rakianay Bakamula Sarang ito ito pati ang turang ng pagkakawilan na ito pati ang turang ng pagkakawilan na nakakende sarang nabasamat nakakende mo nakakende sarang Salamangun di Nasaran Nagkamatayang nga Asanatangan na wale Senati ko bunesa Asanomuni turanga Monilesiya wenay Ang manema bakalamu Asanomuni Asadakangan namin Asawiayan Asadakangan namin Asawiayan Lebuto na bakabatan Lebukin makama Lebuto na bakabatan Lebukin makama Salamangun di Nasaran Nesatini Fatama Nogumula Noguyanga Nepeto Kikikea Nogumananga Nesala Kinakatale Yeso Nogumana Matubula Nogumana Yaga Mami bawa binaka boleh besar gibi kemuni naklo. Kem bawa binata na nomuni puasa. Puni sabosa kini gibi kiman. Ai barita kini nomuni temata na tui wes kaya. Dinangani wiragarali ubwa. Anona itumbu-tumbu turangan dina. Anduatani na salah gangarabi kemunikin. Isa bangolea. Anona banua. Bangolei koe bagata ki koe. Sa banua mendina kibe kemunina kelu. Ni bobuli digi mami. Ena singa indindai. Kebuka anduatani na salah ki mami atumberi mekina. Ni bayang ata gigi mami. Meki mami sana vikau kina penua bau. Meki mami tau kena bata kira rasa liu. Kuira na tamata bau cike meni. Maroroy na lotu esele.
ana kena venga rabi mesa andina tu kena ve wasa sabata gi lebu kwa sama itega buna woti na lube munigo Jesu Kristo me ke mi ngoma mesa nema misar nandina ni nona daga me ke mi bwande otaga ne ni mi bosa ne mi bwana nanu na ne mi mbula na kene rai gi burubura ne mi ndo ibu burubura lalai ke mi tigo bolkina marorwa na nomuni talai orto na bengarabe na bongin dindai maroroi reto ngusul lau ciko kena tukuni kata kena loma mene sakere ciu kena nomuni loloma lebu na kalau loloma Jesu Kristo ndo ni bewa ngui na lomoni na lo tambu besane me bata bo ka ni dindai ka ko serangan mundo amen. Dababli binasatio na macerlebu centenary na buni ibatartagi ni bosam bulan ni klo ena kabende dai dababli binatatalanga na turanga italtala uni bola ni bola raramba na buni tu totoka sambulang odikina na nandambulan le lutu selebis kirtuma ena kabende dai bekemunina bekai ni sengai tigo rara na kabende dai sebo tigo vida na matasere menda na rongo dira na kabende dai karada butu maina be mata daga keso ena nonda koro le bungo suba aunita geninda na maki menda na rongo dira ena kabende dai dakinda bagir sartel tungana leoni nonda ibaba ko solotu turanga italtala ngase maina be wasawase ra sa tanduma ya na singani kuwa kenda raya na be koribule turaki sa $3 na be balibuli may be ira ra kelema ya na singani dai
kanda sa wakau da tiwani na be kinda baki ena kabenda indai kanda marota kan inda na maindo bata ena songo langi-langi madondua enda tigo sakina sana krei mendo telemandano tu sera na leoni Matsera Centenary Church Choir sana tomani tal non dalang sere kasana garabi kendani o manasa watri tawake ena kabenda indai binakasa bolevo. Kenda nei baba ko sole ni lotu enda tiko ena lama ni rara ena ka vendendai au kire ke rau ni dua mandana nonda bo so lebu ki na mata sere ni Centenary Church Choir
e na non rito wa tarakarawa na lotu na Sokalou e na mbonge ndai vina sa welevu na waitavi ki na matasere na kiana velu taki e ke muni ke sar na turanga na marama o ni mai tiko muni ngarava na Sokalou e na mbonge ndai me baka sa ware taki o te tiko e toka rua takinga na wabini vina kalevu wa na turanga na italtala na tambadadaka ni mbula raramba ka watal nga kina na marama italtala mai na John Wesley College e na non robo itavi ka watal nga kina na wekanda wiliga tiko na Boston Nikolou e na lotu e na ka vendendai na non da lotu e na matakalele ni mataka e nda baga na numiti nga kina ni na ngaravi tiko e na walu na kaloko e na matakalele ni mataka kana vengaravi tiko kina na turanga na italtala pita ngase watini era na soli vuna tiko kina na turanga na italtala ngase e ni wasu Super Bowl wambauta ni rao ni ndana vana mata ni kina ve kenda na ibaba kosoli ni lotu e rao ni nda tiko e na lotu e na matakalele ni mataka ni mbara ni nangai vakuriani e na non lang sere na luvenda lewe ni Sunday School. Na non da lotu e na mataka e na kamburagi tiko e na walesi e ra rongo da tiko e ra na non da vavakoso e ra tiko mai na non da vei koro o viti ke ira talenga na vekanda e ra tiko e na vei vanua tale so e ra sema tiko mai e na non da so levu ni amba kiongo. Na wabina vinaka wa levu e na non ra tiko na non da ngasi ni lotu ke ira talenga na ndau ni rongo sere me ra rongo da na sere kara tonga e vida na i tukutuku matata me mbaleta na kena rongodi na vei sere so na mai vaitavi na kaminikua e rauni nanda ube bukitu e na nanda vei valilotu e na nanda vei matasere ninda sukalesiani ni uti na nanda sole vunemba kiongo e rauni nda laki wawilika me buke kianda e na nanda ngarava na dadaka ni langa sere na nanda vei valilotu. E nei wasi ni bebu ni dadaka warau menda na warongo sere ani kina e tiku talanga na nonda tikindua ka urongo da ni so era sawa warau tiku na ndomo tolu ki na ndomo wa ia e sembere ni ndua na matasere ni ndomo tolu se ndomo wa e register e na ngonongo ke baka sana oti na nonda langa sere na bebu nua ni dadaka ke baka e sobe ke muni na matasere ni ndomo tolu ndomo wa ni sa register e rau ni na ngai mai bai tabi talanga niuti na non langa sere na vi vanua ni dadaka ke baka e sanga ni wakina e sana dava ngai kana non da rong sere na kabini ku na tolu na mata sere e tiko na tikindua me rato na mai vai tabi vi kenda e na mbong ni kuwa ve ke muni na vi mata sere ndomo tolu ndomo wa ke baka ni vi vai tabi talanga e rato sa kere tiko na RKS All Boys ke rao ni laki vola ya veani me rao ni nangai vandeo taki mai ki na vanua ni warong sere na numuni na vaita vitalanga. Doanga na tutuku wana nanrai vani motoka na kena namba na FD tolu vaono motoka loloa e watau tiko e na driveway ka tokango e kungu ke rao ni laki tosoi na numuni motoka vangalala taki me rao ni vangalala vei re ravia vaianga taka mai na driveway e na non ngole mai ke na loman rara o iratou na o irau na marama ka rau na rongoda na sere e na ka vendendai o Miss Ross mai na korlevo malevani mai Australia ke mere talai nei valu kumar. Me bakau sa madal tau titiko ke na itutuko en rongoda tiko ni rana tonga tiko nga nandau ni rongo sere na ve kai so era rongoda mai ve kemni na mata sere o ni mai vai tavi e na ka vendendai. Ni saoti na numuni lang sere e na soli ve kemni na Stevie Kitty ni vovene vinaka ni nondolotu e rau talanga ni oni kaute ndua na tikindua ni nonra tonga na nonda ndau ni rongo sere muni leke vareida se dava
era walewa ambeka rauni utukuna se rabola membaleta na numuni vai tavi ene kabindindai oya ena rauni buketi ngakina na nonda langa sere ena nonda vai lotu ena vai tiku ni nonda ngaravi klo ninda leswiani mendala ki ngaravi ena nonda wado tiku na klo ena bunau kena sere ena ngai waru tiku na ngona reto sana waro kina nanda unilawa kei ratalanga nangas ni lotu na sana tege bukina na nonda rong sere mai na buli tala e buli tagi tukina na tatabu kata na ti kene idoi ongo endua na kakana endau kilaitunga endau tu mai wishbone na chicken burger kei na hot dogs e tu talanga and stalls and na tunloa ni buli tala Methodist na buli with Theological College raunio ni ngole ni kina ne sa surete ni baba koso muni toko na rasa sanga ni buli na buli tala mai nda bulevu rau toka veti kivinga ke na tunuloa ni wanda ni turanga o ya na sa ne matau ki na wata ni langasere ia enda sana sureti rasara na matasere ni bol ni nonda lotu menda na kinda bakira manda na ndona basau na matasere ni bol ni lotu wesele eviti ke rutuma en na klasi ni bebuno ni dadaka me bakani nda sabana na matatingu maikina ndondoni me tegu butaki na langa serongo na ekabile lai na 5 na 1 ia esana numi menda ngai mai borongo kina ve ser to tokeso ni utina lotu ene kabende ndai ko ia enda sa tundo nu tu ena mbongi ni kua menda rongoda erna langata ve kenda na sere waga dau takana kalou na sere waga dau takana kalou nanda umbulisere o Ludovico Viadana na sere wala nangagana o ngalo rotakala ena veli utaki nei patile ai lenga na sere waga takana kalou vei taundo nui vinaka kei na ulu tanga levu ni nonda so levu nemba kiongo na nonda lao ngamai menda mai waga takana kalou ena sere kei na nonda dhau kei na lotu chisu na marama wala kawangangana takana serongo ndua na marama kilaya na nonda lotu na mbuli sere kanda wabina vinaka ni tumberi ritiko na nonda veli utaki talanga o patile ai lenga rabe bugitaka na nonda tumberi na lewe ni matasere na bulidi ni sere merna mai bande otaka sere na mai sertaka na kavi endai tiko saratalanga mali wai ritiko na ndua na turanga ka wasa kadi ba otitiga na kavi kavi endai oya o Malcolm na turanga kamai bebugitiko na ken waka ndeotaki wo bui ka long binataki na nonda yabuni bo bulwani lutu wesele viti ke rutuma na langa seretiko ke na leoni matasere ko e bengara vitalitunga na bola ni nonda lutu okre menda kinda bagi ratalamanda ndona ba sau menda bo bina ataka na nonda mai boitavi na mbonge ndai Bina
Sere ni bobini binaka anonda sere wa e na marau. Na sa walevu na mata sere ni volleyball ni nondolotu Methodist Church in Fiji and Rutuma Choir. Da bobini binaka walevu e na bili utaki ni pati leilanga. Dosa talmandaran da bosa sau ni ra sukatiwa ni na leo ni mata sere. Bobini binata ki walevu na namuni mai boy tavi e nambongi endai. Nanon rai soli talanga era mai taudarawa na matasere ni volleyball bola ni lotu en dua nundolu vasanga bul katol $5 na sende. Kira mendo talmandaran da bosa soveira da bobine vina ataka nanon ramai boy tabi na langa sere toka boti na sere kawatal ngakina na kana mai soli rawa nanon rai soli Thank you so much to Malcolm for participating and for singing part of the choir this evening. And we thank the Lord for your commitment throughout the time of choir practice in the last few weeks in preparation for this evening. And we are truly grateful for your time. Malcolm and also to Reverend Marian, thank you for supporting the Methodist Church Office Choir. Na matasere tarawa e rato na mai waitavi kilai ena na dolce sounds. E rato na langata e tolu na sere e nambuang endai e rato na langata tau mandai rua karato nangai langata na katolu ni sere karato binakata me rato dau e na vei sere to toka ngori e na kabini kua e na nonda vorongo tiko ki na vei sere ni lotu to toka na nonda sere ni bo binaka ki na nonda sere ni bo dau e na marau wana nonda kalo. Endo mendanga na tuku me duru takoso ya na loloma lebu ke na masu mai na vale na wanga mai Sacramento mai na bunu lebu Amerika e waka mai na tuku Kongo e na Facebook ni lotu Wesley ka nganrevi me na mai vande otaki me baka ni ra sema tingu mai ra sara tale tinga mai na mona liva and a website ni lotu Wesley na loloma mai na bunu Chavani na loloma ke na masu mai vera na nondai baba koso mai War Minister mai Englandi na bunu levu o Englandi na loloma talanga vera na baba koso mai Brisbane mai Australia ke na baba koso ni lotu mai Gloucester mai Englandi. O vambauta ni sa dabutan dono bo benaka na vei ada ni tigu ni lotu e rase matingo mai ke kianda e raborongo talanga e na ibuna ututoka and the sarongo doti.
Dolce Sounds era to krem in do mandangane bo madala leka na Dolce Sounds in do ne songo karlewen na buli oti na korni buli ni bebo taki ni botangi ke na sere na Conservatorium of Music na korni buli venga rabikina ngasni buli la siansa be koso sauti na non rabuli era sala ki venga rabitu na be tambanan du indu yeso me bakan na da ka ba matani tu daw ni lawa businessi tau ke kabo bimbi na da banga sibuli ke na bunga tale tau yo butagi na songo e na buku ni non ramusi tu na da bimbi ngo ni da banda ulang sere kai na ki lebu talanga ni songo me mar roya tu tak ka bo bulan tak na bo rau sani wale ke na kila banda ni lang sere ne songo ngo era be duru magitu kina na be matolo tu kede asenga ni ra lotu weselenga na lewena karangan rebati ne songo ni Dolce Sounds merando bata ke na be mata sere na dambeti ni bata ni lang sere ni solevu Wayambaki ni nondolotu merlaveta ka lang-langi ano nonda klo na buni soli wandau lang sere. Au na bakaw sa tuno titiko e tolu na nondo sere era to no waita bikina na ka ni kuang. Dolce Sounds era to na langata era to nang langata mbeka na nondo sere na katonga ito kana tikindongo Be Still My Soul ambulia o John Sibelius tuwa nang ngano Kenneth Plain en veli taki ne Dan Fox. So kremen de kinda bagi tal mandan dona ba so saw. Marami sangangka nonda kalondokai lebak dalau takingau nakelang betanaya lomduka serewa eka malonganga kamera mominakati uanondaka
Kau kau na lewa sasari kirua, la beta na ya lo mundo kasere wae pamara la rata mera robina kakibua no no kara mara. Be still, my soul, the Lord is on thy side. With patience bear thy cross of grief and pain. Lift to thy soul to order and provide in every change. Faithful will remain. Be still, my soul, thy best I am through thorny ways, leads to a joyful end. Be still, my soul, thy God undertake to guide the future as he has the past. I hope thy confidence at nothing change. Oh, now be still, yes, shall be bright and last. Be still, my soul, waves and winds still know his voice ruled them
sorrowful heart, but fearless joy restore. Be still, my soul, when changes is past. Oh, safe and blessed, we shall meet at last. Dolce sounds and a certo toca Be Still My Soul and a Vilutakine Dan Fox. Anon rato isul lebu talanga rato may to rawa ruan ng rawono sa bulan dola tul sa bulan kalima na sere na sende do talumanda na nanda baga saw may taladira kina na lubenda do rubo kina manelewa may na mata sere na Dolce sounds. Pinawalewu na may Waitavi, pinawalewu na daw kinanondalutu. Pinawalewu na may langata na may ser tutoke so, nanda ser ni Bobo Binaka, nanda ser ni Bobo daw, wana nanda klo, and maraw. Na itutuku nga sabo nga daw tagitumay, sabo nga indua nga na matasere, menda na borong nga kina, na yutu tinga ni matasere, na borong kina, nambong nga inday sa ikwesartal mengaya, na nandarong sere ng buong ni kuwa. Kanda Bobo Binaka walewu, we ira na nandangasi ni lotu, ni lulu ni lotu, na nandatiko, mera rongoda, na we sere tutoka tali so, na we matasere ni may Waitavi, ng buong ni kuwa. Bobo Binaka walewu, nandra tiko batigay kanda na turangan na ngasilewu, turangan na buni bola lewu, na bubu kini buni bola lewu, oira na turanga kini marama italtala ni nanda be waswasa era sa tiko rawa. Bobo Binaka talanga be ira na nanda bulangi, rangola sa ramay bayawa, karamay tiko kay kanda, ena nanda ena matay ni singa, ni nanda sokolo ena sere kina solio. Na Bobo Binaka be raw na marama nilawa, raw tonga toka so na tutuku, Mrs. Ross Morton. Indua nang gasnibuli, ndaw be bobuli di enay bakatangi, may Malvani, may Australia, kay mere talay na ivalu kumar, indua na lubenda, indua na nandandaw ni Saratal nga, andarungodan ni Sandaw Waitavi, bobunga, ena be yambaki sa siwi, ena kena rungodan ni sere, indua tal nga nandaw ni bulu sere, ena nanda laman ni nandalutu. Na italatala Chris Manley, kay nanomu ni Randini, na italatala Eseta Wangambada Manley, nasa walewu nanomu ni may tiko, en nambong enday. Enda waragira tiko na matasere kataraba, meron na may Waitavi, en nambong ni kuwa, en nanabagan na nimitunga na vida na itutuku, ena numuni tikindua, be kimuni na sambera nindua numuni tikindua, ani sabaw ngeti, me etau ya ruangan ng dola, na tikindua, sena ilabe-labe, etigo kino na itutuba, ninanda sole bu na laman yung bakyonggo. Buli tagitiko na bookstore, sena wal ni bola ni buli tagi bola ninanda lutu, etiko na sanay mataw, ni bata-bata nilang sere. Etiko talanga kina, na nomuni les sini bunaw na turangay taltala kay kemuni na turangay taltala ngase nangase ni lotu kemuni na banda ni turanga sa tigo kina raw ni reda kina na itubutuba ni bebuno so ni na bengo laki ni kina ena nomuni les sini bunaw na les sini bunaw ni konferendi enda wedori na bembaki na lotu na mataka lele ni mataka na walu na kaloko era na Waitavi kina na matasere era na Waitavi talikina na matasere era Waitavi na mbonga inday
na matasera ni lotu levu na centenary na nonda ulangi na lotu ni mataka na velitaki na italtala pita ngase batini na bunau kina na turang na italtal ngase na was subabo may na walu na kaloko na mataka ang garabi nga na rara na Fenville Park. Ang garabi na lotu na Fenville Park, ya na langalangan sere, ratikibu langalangan sere na lumenda, na diwa na kaloko na Sunday School, matuwili wali singatambu, na diwa na kaloko, may na lotu, may na centenary. Ya niyoti na lotu, na Fenville Park, na diwa na kaloko, ang gailaking garabi na kinandolabi na nonda solevu, na tini, sa nangaw na sabaro tikitiko, minandolabi kina, lotu babanua saratal nga nanda solevu enemba kyungo uruna undolu tini kalima erna mai bulang itu kino erna nanda lewni lotu nanda bulange ibaba koso erna ngole tiku mai bunotani erna tiko mera mai ndolava nanda solevu ena singni mataka nabe mata wili bol singa tambo nabe lotu erna lang ser mana centenary mai na diwana kalokon matagalelai me dova na ngauna rana bada barakina io ena rua na kaloko ena tegi butaki ena Furnival Park na nonra langa sere na Sunday School ena be tambadadaka kene waswasi da sa rongo da tigo be kianda na tigo rara na bungni kuara rauni nda ngala ki baga taunde itaka na be tuku kongori be ira na nonda be bolotu bo bimbi be ira na be bolotu bola ka ngai suba me rakila na be buno eso ena ngarabi kina na langa sere kene ngauna And then wara kirati kona yotu tini mata sere merana tubani se babada mai na bata ni lang sere na bunga indai ora tona we kangu mane waswase o mangonro e bole te tu kina na wai ni banua mai na ulu ni banua ke na ti kata ya na tu kora tongan rebe me mai kade bakiani o ande te tu nga ve kenda na leo ni baba koso leo ni lotu ni otinga na lotu e na mataka mai na walu kina diwa sa na ngarabi sarayani na ve ngarabi banua ni kena ndolavi na nonda solevu ni amba kiongo ya e na diwa na kloko na kena ngauna rasa wero tratiko na nonda ngasin lotu ke rebe ngarabi e na buku ni kena ndolavi na nonda solevu e na amba kiongo
Ke va andau sa rau na mata sere tarava sa kire ke rau nindo sana vada mai na vata ni langa sere da bo bini bina tiko veira na vei mata sere era sa mai vai tavi rua na mata sere sa vai tavi oti e na bono ni dadaka na corporate se business house e na non langa sere e na mbongi ndai solistivi ki tiko na nonra Leoni Vale na marama ka rongo sere tiko Mr. Morton e solistivi ki tiko veira na vei mata sere era mai vai tavi veira tona tula mata sere era to vai tavi e na mbongi ndai na mata sere era satuani o ya na mata sere ni tambana ni mbula tambada ka ni mbula ni nanda mata ni tuna Ministry of Health menda kinda ba kiramanda e nandona ba sau mai na matani tu nonda banua ngo oira na turanga kina marama era vingravi e na tambana ni mbula oira na buniwai na nasi oira na administrators oira tu kumbaga kina son na turanga marama ndau veda bombati oira kara vingravi oira ndau ve sikwene na ndau ve korkorbo viti nonda ve korbo viti oira na voi tavi sana vingaravi en volleyball bola liu au ronga dana kene tuku na kabini kua ni ndua na basi ngole mai na sasawara mai lo toka o ira na ndau ni vingaravi mai na moira na ndunua era mai ve tokoni ve ira na mata sere ni tambada da ni bula na kena volleyball bola liu suva anda bobina bina ka vole buena non rangu matua ena non rau ni mai voi tavi en akavi endai enda bo bina talanga ni tigo maliwa ira na buni bola liu ni tambana ni bula o buni wai ratutau au sa sentor rau na danra tu da kau buni wai tu da kau bina sa boleu na nomni velu taki ve ira na nomni boile silesi en tambada da kanibula kau ni liu to tu mai kina na mata serongo muni mai vai tavi en akavi endai en andau tonga itu en itu ni vengau na ni nonda lotu wa wasivi en nonda langalang sere na rua na undolu tini kalima ni mai tegi butalekina na nonda rongo sere ongo na nduanga na tambada daga ba matinitu kamai langa sere en na sole bu ni bogada do takana nonda klo na sere kina soli o ya na ministry ni bula o kira men da bo bina takira talmanda en andona bo sau anda ba do takana kalo ena non rambula ena non ranguma tua era buli sere tigo mai na vea kavi era ngai mai se butale tunga ena kavi ngai ndai nimbera ni rangole mai kin Funival Park mera mai vai tavi na sere do takana non da kalo na sere ambulia o Ludovico Viadana a vola na ngana na wandeu takana bosa boviti vai tokei kaliu tatal ngana mat serengo ongalo rota kala
Na matasere ni tambadadaka ni mbula na Ministry of Health e ralangata weekenda nandrasere taumanda na nandrasere wadodho taka na nonda klo e na same ke na servo da bobina binaka welevu na numuni mai vai tabrawa e na kavendendai me ba sabore tako di to toka na kimuni rai to toka baka kina na ndomani sere e numuni wadodau e na bonge ndendai na suli levu re tau mai tauda na tambado da kanimbula e ndona undul ndola menda bo bina bina takira talamanda na ndona vosa sau na welevu na sere ke na soli ke na nomuni ndauni sere ngaloro takala e na nomuni velu taki mangosa e na kadibaki ngayani na levu ni soli e rawa e ndaindai e na vida ngana tukutuku ni bona numikina ni berin na ngai kirei na mata sere me na ndua tale na nomunda sere kana ngai soli tu na ngauna vera na ngasilevu mera na wadawaratiko. Wuni bola lewu bebuke ni bosota nangai solitigo beira na turanga i taltala wuni bola lewu bebuke taltala ili wuni suai menangai wadawaratiko
na nonda solebu ni lang sere ni matay ni singa indai na masu da bo bina kina buana turanga da masu lagi talanga kina nei baba koso ni mbera ni da sukani na nonda beitiko ni saba na numitiko nga na lotu na matakala ni mataka mai na walu kina diwa na ngarabi nga na Furnival Park na nonda baita bina lubenda na tigibu na diwa na kaloko mai na Centenary na isuli rawa indai oira na vei kornibuli na primary school, secondary schools kena tertiary era suli rawa na labu lebu ona ndolu ona nan rawa lu sangabul ka tolu nan dola lima sangabul na sende da bo bina bina takira mandana lubenda ena vei kornibuli ena suli era mai tauda kena vei bono ni daka tolu na kena matasere Dolce Sounds na matasere ni bol liu ni nondolotu kena ministry ni bula na suli da obata rua na undolu tolu nan rau ka tolu nan dola walu sangabul kalima na kena sende na lebu kede ni nonda suli endai walu na undolu diwa nan rau walu sangabul ka bitu nan dola tolu sangabul kalima na sende da bo bina takira manda na be mata sere ramai dau na nonda soli kena sere ena singa endai enda sawa na mata tu kena dua na singa to toka ni bengravi na singa ni mataka ena non robo itabi na lubenda satu talangana nanda itabi na nanda masul katigu buana turanga me soli tu na kenan raki soli bata tu na kena yalo ena nanda bengravi tiwe ani yalo kena nanda kalou bo tegi bu endai me adaba yani no baruai ni madau ketumai na mata sere ni tampana ni mbula me na dua tale na no do sere ni mbera ni nangai tambori na nanda masu kei na masu ni beba kalunga taki. Sadhu somo era maso.
sama i wono mandi ni salutu na buto. Me dhava ni matay ni singa ni me viso le buti ke moni na kalo. Marau ke na pobre binaka. Vendo kai ke vivo de sa kili sara mi ia ke moni. Me sama bini bina ka bole ni matay ni singa ndai. Radhabe mai na turanga na marama na dauru wou na ngona leau e no muni soli. Me sa te wune ni me wa dau te ke moni wa lengi ke moni ka wa dere ke moni e na ngusu ke mame na domo ke mame ni sere ni bo bi binaga e no muni binaga ve ke mame na sa bo levo Romela la tale bondua na lo mani rara ngo na domo na no muni tomato bombauta ngalu tomai bombalau me sere ni bo de ngurame dobro ngauna Langati talakina na sere mo bina kami ronga tana vi kambuli ke tanga. Ira ronga mai na visay bura. Ronga mai na ni me vi koro. Na mono liba na visala ni bakau tugu bunga. Me bang dei takikina ni sai kemuni ngana klo ni bunongo. Me ronga vi kemuni ni me bunua. Dasa mo levo ni singa dindai ni soli tu vi kemami na kenan raki. Raki ni baka dau na raki ni bobi ni binaka. Talo taki kina no loma i ke mami vi ke muni na kolo. No muni binaka vi ke mami. No muni binaka ki na punongo. No muni binaka vi ke mami na lewena. Rau ki me maroi tumai. Ka visa utu taki. E na lo loma sau vidi ke mami. Ambo ki na punua rau ki me na vital tala. Na kinta baka tala na singa ni mataka. E na sera ni baka dau ka na bobi ni binaka viki muni. Me mi loma ndono na koloni, me bombauta. Na ndono tuga na nomu ni serau ni me bobi ni binaka. Na ndono na nomu ni serau na ndomo i ke mami ni baka dau. Talo daga na loi ke mami. Viki muni na koloni. Na baka lebo ni soli, rama i soli rao na nomu ni tamata. Sa daga ngani tamata bombauta. Siya wala nga ng domona. Vei katala nga. Sulia ka daw kina. Pero daga tay kina na loma muni bura. O sui kay mami na mga diyo na mga dinday. O maro te kay mami na maro wayalo. O sinay te kay mami na lomuni na lo tambo. Mami na tigo tala kaya na singa ni mataka ka. Kaya itubo kaya. Ano, raki ka ng bola ko ni mga rota ka kay mami. Gorisaka na nimi masu. Sa vambayani vi ke muni era. Voro roga na vento kai. Na tabuti kina. Na yada i karisto chisu. Na lube muni lomani. Nei mami sorondonu kai vombura. Me no muni loloma lemu na kalo. Loloma sawo sivia na kakeda ngai kili rao. Me mi karena loloma i karisto chisu na lube muni lomani. Sabang dina taki ni amati na bugui ke mama i kalivari. Iyo na betumberi na baga dengu. Be ba kau taki ni lomuni na lo tambu. So muta no lotu ese leviti. Ke mami keda na lewena. So muta ni me vono la maniongo. Ka tigo ke mami ka tumere ke mami ani. Dai ke na venga una keda. Turanga me kosaranga ni mundo. Amen. Amen. Ibina wale bu ministry nimbula. Rekandangan na tiwana wata ni sere. Many thanks, gratitude. Ibina sa wale bu to Mrs. Ross Morton and Mrs. Meret Talenevalu Kumar.